22 godine sam ja imao kad sam išao. Nema pojma, samo sam gledao da sačuvam glavu. Nek me on pogodi u nogu i u ruku. Ali mi je bilo žao dece, aktivna vojska, te 17-18 godina. Šta oni znaju? Slušajte, momci, kaže, cilj nam je da oslobodimo Nuštar. To je glavni put ka Vukovaru. Da budemo jasni, bježanije nema. Krajnja hrabrost, krajnja odvažnost. Napuštene linije nema. Znači, Boga nema više. Pješadija ide, ali ne mogu nam ništa. Ajmo se raširiti. Prvo idu tenkovi, granatiraju selo. Ja se naježio. Ljudi beže, znaš šta će, skupe stvari, nema, ostavljaju sve u kući. Samo da izvuku živu glavu. Samo čuješ, du, granate. Nisam znao na koju stranu da legnem, a ne da zapucam. U životu nisam vidio kako ljudi padaju, kao kruške. Dolazi ovaj kapetan. Šta radite vi tu? Šta vi okolo? Pa trči, kaže, gde da trčim, ja kažem njemu. A on kaže, prelazi ulicu, mi prešli ulicu kad granata, samo čuješ, ja sam čuo samo pištanje, moment, ja sam samo njemu rekao, lezi. Ja, kad to počelo da pišti, sa svih strana sevaju mecica, čuvaj me Bože, ja kao šta je ovo? Ja sam vidio dečka jednog aktivnog. On je bio pogođen. On meni pokazuje da dođem ja njemu. I ja krenuo, znaš, ovo je meni, gde ćeš, kaže, pa snajper te, kaže, uvatio čekat. I šta ću, i on ovako polako puzi. A već ja vidim da on počeo da bledi. Gotov je. A ne vidim nigde krv. A ja, verujem, i plačem kao malo dete. Ja kažem, Bože, ja kažem mojim, pa gde smo mi ovo došli, brate, šta je ovo? Ovo je strašno. A veruj mi, gladan, žedan, kažem ja ime drugaru, brate, ovo je prodavnica. Da, Srbin ko Srbin. Vidim ja keks frondi, iz Denka seri uzmem 2 piva. I kao da me Bog povukao, ako kaže, pređi u ulicu. Kad samo čuješ pištanje. Ja sam njemu rekao, sagni se. Svi izginuli ispred prodavnice. I ja kažem njemu, daj otvore ovaj keks frondi. Ja iz Denku sir, ja nisam mogu da otvorim, sa folijom sam jeo. Pivo sam zubima, popijemo mi. Kad ja vidim, izlazi jedan ustaša. On je seo u kola i ovaj sa tenka opalio, glavu s ramena mu je skinuo. Otvaram auto, izvlačim njega, vidim nema glavu s ramena. I razmišljam u tom momentu da sednem u auto, da pobegnem, ali sam vidio šahovnicu. Ovaj meni druga kaže, gde ćeš da sedneš u kola, kaže, ubiće do te naši. Da deca naša se vrate posle 45 dana. Ali ti idemo svi. Ako nema niko. Svi dole. Dole sa vlasti ako je treba. Da iskinemo sve. I malo pre sam vratio policiju i sad se ne vratio. Jer niti vi možete nešto učiniti sa mnom, niti mogu ja vama nešto reći. Od te grupe, od jedno 200 ljudi koji su se prijavili u dobrovoljce, ostalo je jedno 30 ljudi. Od 47, znaš koliko je nas ostalo? Samo 7 nas je ostalo. Danas je u selu Uzići kraj Užičke Požege sahranjen potporučnik Borko Nikitović, koji je imao samo 23 godine. Borko je poginuo od ustaškog snajperskog metka u Vukovaru u trenutku kada je spašavao svog druga. Dosta je bilo povređivanja, ranjavanja zbog neznanja, korukovanja. 50% mrtvih, onih koji su
ratovali, da nazovemo da ratuje, su između sebe i straha jedni druge ubijali. Tako da sam doživao više pucnjave, da mi je veća smrtna opasnost pretila od naših nego od protivnika. Ekipa naših snimatelja pratila je borce teritorijalne odbrane. Jedan od njih je bacio ručnu bombu prema mitraljeskom gnijezdu hrvatskih oružnika. Bomba se odbila i pala nedaleko od kamere. I pored ovog događaja, rat i naše izvještavanje se nastavljaju. S ove tačke mi gađamo komunikaciju tenkovima, ne može niko prođe. Čuješ tenkovi kako radi? Ne budeš pravac dok god možeš ovim putem. Ima različni put, ovdje može stići. Ajde, pa ćemo ima lega sreći. Ajde pravo. Što vi trče, ljesavi on? Ajde, idemo, Džoko. Ajde, ne valja biti na cesti. Momci, ajde da idemo sa cesti, da niko na cesti. Da. Oni će tu gruvat, u tome što su. Jelica Dragun iz Vinkovaca poručuje mami u Njemce da je dobro i da se javi. Mato Ivančić iz Slakovaca neka se javi Crvenom križu ili našoj radio postaji. Anđelko i Marko Tomašević neka se jave ako mogu na telefon broj 20-208. Otac, majka i brat poručuju vladi da su dobro i da se javi baki u Sarajevo. Pucnjevima iz svih vrsta pješadijskog naoružanja Federalne armije i četničkih terorista Vukovaru se pokušava nametnuti vojna okupacija, ali hrabri branitelji svrstani uz združene odrede garde, MUP-a i građane Vukovara uspješno su odbili i ovaj napad. To je taj famozni kukuruzni put koji je povezivao Vukovar sa ostalim dijelovima Hrvatske. Tu je išla logistika, snabdijevanje grada, konzervama, cigaretama, čak i oružje i municije. Kratko zatišje potrajalo je do 13 sati i 40 minuta kada su ponovo počele odjekivati teške granate po Mitnici, a jedna granata oštetila je i vodotore. I ovaj ulaz koji smo imali, znači taj kroz kukuruze, je bio pod kontrolom vatre JNA. Uvijek su vidjeli kad neko prolazi, ali su bili kukuruzi s ove strane i s ove strane. Mogli su samo nazreti prašinu ili nešto i onda su prašili po nama. Na samu bolnicu su počeli napade 24. kolovoza. Kad su oni po nama počeli udarati, to nije bilo za izdržati. Samo što smo mi sve to već organizirali, spustili se u sklonište. Danas bio je najostriji napad na bolnicu iz teškog naoružanja sa lijeve strane Dunava. Pokušavala sam sve moguće da makar vatra prestane, da se prestanu ubijati i ranjavati ljudi, žene, djeca, civili, jer više im ništa ne možemo pružiti, čak više ni siguran krov nad glavom. Kada na jedan grad padne 50 granata, onda novine pišu naširoko i tako dalje. Kada na Vukovar padne 2000 granata, mi smatramo da je to miran dan. Mi smo probali to pretvoriti u neke atomske bombe, ovako i onako, otprilike 2 Hirošime. Na samu bolnicu je dnevno padalo 100 do 200 granata svaki dan i avionski bombi svaki dan. Kad je jako bombardovanje iz najtežeg naoružanja, bude po 36 ranjenih i po 4 do 8 mrtvih. To je dnevni prosjek. Kad je miran dan, 16 ranjenih, 2 mrtva. U tom okruženju ostalo 15.000 ljudi u Vukovaru. I Srbi, i Hrvati, i Rusini, i svi mogući. To je bilo sve puno ranjenih, jer to je bilo kao relativno sigurno, zato što je u centru. Tamo na početku ima jedna kirurška dvorana gdje su svi operirani. Na tom stolu je operirano 2500 ranjenika.